man freye na man mamisika na menwumo na mode ye campaign me say metwime to ase agumo so saa su agumo so saa mpanifo na NDC fo mpanifo ene o mampani metwime to ase agumo so saa enye de mo behu nie mo mfra me ye betoto mo no etimita ka se enkodu December de sune na NDC fo na omu nyina obi ewu no masa because said the amount for si buru omu nua no ehu said the amount for si kese dume NDC fo no de we jam no say evangelist Akwasi Nyarko dobo bibi nsikwa ewiase bibi nsikwa NDC fo atwena di I want to go kwa pai wadwa lai wasabe kan no mensi magu NDC fo so say until say ombe hwe ni de any ombe koso ewu saa sabi ombe wu se mwa no aha Penyah block media meswa say any di mo obe like video no ada ma subscribe button so na be click notification kan no latest update na be kire wa adwen de ama me e wo comment section meswa so baswa no a share video mo for so enya bi ahwe enti nyina no evangelist Akwasi Nyarko na oye ne nyam adwuma kama bono nyom one bo bibi nsikwa nyame adwuma se obono homoden payi na out of nowhere 2024 no ana opana e decide so be join politics na all join politics no ana ne ode ne ho ekodomo NDC eye twini amanyuko NDC ana oye enwom tenchirenchi oye enwom esade Mahama anwom din yato de ne sankofa de yenchi no aye ke sankofa de yenchi no aye ora say Mahama ababi wako esaba oye sankofa yenchi etigana ne yenchiri se ebese akofo Mahama abetena akonya ne so emon ne hu ya abaturu mu Mahama ewe ne ye na after that no Akwasi Nyarko ahwa bibia nkoso je say NDC for sideline no wa ya nwuma ma wo mu echi ne onte hwe enu achi ne hu se ono agasa aba TikTok na wa kan say open na Mahama mesre wada ekomotime me be do ne NDC no num kumase so NDC na wo kumase a you are rejected eti no now no menya program bia anko ye mfra mi program bia biem ekom nko na ekumiti Mahama mesre wo ma bibi ni na miwu oh wodie Yewura John Mahama Ghana president papa ni munyamfo kukudurufo bema ba wonsi nsuo man sana wa papa wodi adesrede na oba evangelist Akwasi Nyarko mede to NDC fo mpanifo nyina ene Yewura John Mahama ene ya mame oba pa first lady Lodina papa bi mame papa masem nyina no se me ye nwom ma ye ba ufie nyina ma ya mame batampa Lodina oma iska kurase nkasa dan kranka ofa flat ama na de asa mene mame bi efre no prophetess Elizabeth Dankwa King Solomon Universal Temple Kumase anomanye patase enwum no ya me ame composition me ana me ye adwum no na mene mame no toye etwa video ye bibia ma mo de nwu Kumase ya de mo de ye campaign ko se sankofa de yenchi sankofa de yenchi o sankofa John Mahama sankofa no kure yakofa naba papa president John Mahama o ya santini o ya Ghana ni na Kumase na o ya santini na o ya nyuma NDC a o beka so ya nyuma ma bonsam ese menya program nko because of say me ko ya nyuma NDC ko fonti ya juma na ye na se me ya juma tuni me bo nyame ho dwom empo bi kura me bo high life ana me bo secular music aben bi ba se me ya nyuma no na me yema no nka nya bone ba ya santi mamu ha ne de papa ma Melodina ene NDC fo wo wa santi mam na wo ye bibi ma NDC abeka se wa ya ma bonsam ye mfi ubiem bibi kutangora si akomo deme papa komo deme o teme sre ma me nsa kane de ma me na je me bank account se o mama ne bibi o de beto mama me besinne me ko ho wan fi me isi ama me nso me ne nya adwuma bi na me ko na sori me ne ya sori efe ne prophetess Elizabeth Dankwa King Solomon Universal Temple no manye se passe ken de wonu masoma me kan ene Asante region Asante ready chairman Nana Akwasi Yewura Ludin mu nyina mu de me kan nyum no ye ba ho etwa video bibia e wo YouTube bibia ye ba papa fie e ma ye beto ye mame Lodina batampa oba fefe oba ni munyamfo up to now nsanka me bibia ni die mu a anyum no ye me na me compose so anyum so me ye na so aba mfa so sankofa de ye nchio sankofa
John Mahama san ko fa amna de yenchu yakofa naba niema ekoso papa menya program go because asante for ane Ghana for some boy mama NDC misu ko tan kura komo de me papa me sremo same jemfi e we ludin nana Akwasi me sremo e wura John Mahama papa kakra bi amore bema evangelist Akwasi Nyarko akura nsem enye hyena ani di ma kakra bi ambobom dwetri na me so metumi di adanda me ho amsabe koma no papa ni di ma adesrede anyumunini $1 from no. And I told man and $1 back from papa. Mon frère you, no come on deme.
Yantuma ni boom. Yantuma no so boom. 51%. Ah, right. Yatwedio. Mahamarini. 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 Mahamarinio. 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 Enti papa mesremo eni die mu a komo deme mikutama komo deme Ghana for se ma ya John Mahama NDC do bia mfle mi program ze me nya program nko papa so me ya Ghana ni se ma me kan nyina Mahama wini yantuma ni bum yatuma ni bum san kofa de yanchi akofa yewura Mahama naba wo me nyamfo Ghana president yewura Mahama cho ne hwe me wate same jemfi Munke bi mame Ghana for munke bi mame o Ghana for munke bi mame Kumase fo ne asandefo ni bi se ma ya John Mahama NDC nti program kora menya bi nko komo na edeme Obatampa Laduna first lady ya mame Lodina Obatampa kebi mame wate nana Akwasi Sante Reje chairman nana wonim je me kan nyina mame no ne saka ne de me sanka me de edija eni muna nenam kakra bi amore be hye mensem me so be danda me ho me de be dwetire kakra menya bi dia todua na ma me madi bia me srem mo frɛ me me na ma 0245 48 96 35 0245 48 96 35 papa mo frɛ me why mo frɛ me na me pese me kakeka nsem bebre ho hia akora nsem nye hye na kakra bi amore be danda me ho a me so me be bodwetira me ne me mai nsa be koya no bia me srem mo frɛ me why mama mama mfa yawo enyo no mo de campaign pa Kumase pa campaign ena ye ba yewura Mahama fie no kora no ye mama fa lady ka kire se no o ma indoso o ma giatum nti me srem emia na me kyro emia me compose na me ne mama ne yeye mama no obo mpa ye ma yewura John Mahama ne mama nyina ne ba yewura John Mahama no evidence more pictures with beer videos with beer any dey man penifo nke be mama ne sa kane de na me so akora kakra me sa beka me so be dan ho me de be gitire no pacho yewura same jemfi Sante Reje chairman yewura Ludin John Mahama Ghana president nyamfo aye kasa wote papa wo de kasa wote papa isrew oba ubo ni twa no hwe me wate kakra bia de bebom gitire bia magye akora nsem enye hyena misrem nyame hiro bibia enya no nko a ade cheye osabe another video ayese na Akwasi Nyarko nani abre chese nani abre obetire mu se mo de ma mo ke ka de mo pe mu ni na tem no munnim de onamu munnim ja onamu aka mo nto no ka mo ni na tem ora se awrade sanko famla de yenchio sanko fe John Mahama yesane ko famla de yenchio Ghana fwe yesane ko famla de yenchio wadabe sanko famla de yenchio fisa wa ye bi pen yesanko famla de yewura John Mahama ubodwuma anwanwa dwuma na wo ye sankyerani na wo ye isi akofro market nyina baba ubodwuma na baba wo ba evangelist Akwasi Nyarko papa me yanyoma na I tell you say you are forgetting me but you know that I tell you say you not forgetting me but somebody is baba mo re firi me yanyom sanko family de yenchi mo de campaign Nana Akwasi Asante Region chairman yewura Ludi omu nyina ni papa ye ba ofie nyina oba no ho fe o Ghana hapa udi kan first lady ya mame onyamfo Rebecca baba mesro komo teme na ye video na NDC fo ni bi freme Akwasi Nyarko obeti yenka ye dia o mampani anyum na duro monim papa ye frɛ so papa mi enkosi aga isi am be just go atifie
and share the school fees. For 3 days, I'm not eat. I'm not eat because I don't have money. People told me, say, you are sent to NDC, you are suffer. I'm suffer now. Papa, mucha money you. Ibrahim Mahama, minimum de mutumi ye. Papa me ye nyoma. Obi kura wanye nyoma NDC na wonni NDC chikura you are John Mahama. Odi munyamfo gonje ninje ye. Oboano enkan evangelist ko sinya papa me ball nyoma ye campaign. Come on, tell me. Papa, we are beautiful. We say me nua be ma jaka lomi. Wo asante weje ha. Na wo ye bibi ma NDC anase okodi NDC echi. Anase oto nyoma NDC nyame anya wadom beka so wato ma bonsam party. Come back down. Isi a program e ban papa e ma bi ho. Ye dwuma e ye nso bi fro program na se bio onya kakra chopo. Yesi makoye nyoma ma NDC ndi papa. Nti men kama no oduro na mi wu na no e ka de e na mi wuja me mai ho. Because I want to ba. Me dress school fees. Any man koye. Me nya show mo. Me nya program mo. People say that say you are sing song to NDC. NDC party a Bozan party. Papa mucho mo no me o me srew. Mucho mo no me. E ma mi mu te say the lumba nguno. E ma mi mu te say the dada ke di maguno. Me ntofo ya se mo bo. Ade ehia okra na ba bonten na obeka. Ye na amanfo adwo no say abonten. Papa me ye nyoma NDC ntina me ho kire me. Atelo baba. Asante regular. Me to nyoma NDC ntia ma programs ni ma. Asofo na frame programs no. Eswate. Bi ma. E me just school. Omo tifie. Omo didi. 3 days. I'm not eat. 3 days o. Me so amenya fasting. Papa John Mahama kukuduru for go jene jishie. Papa to dey me wate. Mo frɛ me NDC for na mane de ma ka kyerɛ mo ma fra enso papa obi afra ye be frɛ obeti ye nka me nto mo nka papa me nim sɛ wo de wo do na si for mo a papa menya bibi dia bodwetre na menya bibi dia tua nkora school fees menya bibi so atwopo me na mane ye 0245 papa 489635. I'm repeat again 0245 489635. Papa NDC for monkai mi o na me ye nyoma mo enyumo no osesan kofa mra de yenchi yewura John Mahama yakofa na ba dollar ba fom enima koye o ti trotro mo o ti basi mo obi abo John Mahama din wo se woni munyamfo no kukudrofo ohofafo handsome gentle Ghana President John Mahama NDC. Wait, listen to this song and drop to NDC. Listen to it. Anyumoni nie cat papa anyumoni nie sadie genchi omodi ye campaign papa muncha manna mo frem yes am mo beti answer ma shem no akomfo na me de support e dia so me fan so na me tetre ma atwe but me say o mane masa John Mahama papa me no to me I love you too much mo share kamuni na tem na se na ozi kanin nsem no right after so omane bo ama ene muta Muhammad ewu nkwanhia no accident ni mu no ene ne Akwasi Nyarko asaba back na obai no kire se NDC for omunye hu hwe omu ya bro papa omu ya bro pay
na until say ombe frɛ no obi obo NDC ombe hwin ba kwa kama de ne omunya hu ewuo no afe na kase ebeba omubewu ewu biem se man frɛ ye na man ma misika na menwumo na mo de ye campaign me say metwime to ase agumo so saa su agumo so saa mpanifo na NDC fo mpanifo ene o man pani metwime to ase agumo so saa enye de mo be hu nie mo frɛ me ye betoto mo no nyase de asi no eye do enye obi ade nanso munya dibira mo fa nipa anya hwe nipa na ye boaboa mo ma mo benya tumi na mo bedi o ma ne so no mo bedi o ma ne so a mo fa anya hwe ahomaso hantan ode ka bana moto de ani mu kura ne ye pam nipa se nipa nkoto amena mu no mo nko amfam ne de mo behu ni o ne de mo behu ni ma ye dwom de ama NDC sanko famra de yenchio sanko fe John Mahama sanko famra de yenchio sanko famra de ya ye dwom ya ko mampani fie matia bu ha 4 days na watch ne duane ntom yam because me wasante region makodi NDC achi ma ya nyuma mo na me sofa nyema ye basa me bakura school fees mtumi ntua wo company phone ho asie dunkatie hu a na wabatra sa me demfi na be hu social media na wabatra na je ne be hu a na wabatra omampani yere ne be hu a na wabatra mumfi ye di ya wo ye mu ye sugu mo so ye chie to ase wadwa ye pa ye hu na ye dware a ne ye kanche gu mo so ne ye bomutiri so until you face consequence what you say na kwasi asante reje chairman ni ludi mo de ma mo mfrɛ me 0245489635 ma mo mfrɛ ye maiska na ye de kra to ho aye campaign amom mampani na ba ma yuso dwomo no de aye campaign na dwomo tworo kra easy obi sha dwomo de na dwom e sha dwom na me wasante mamu ya na ya nyuma man DC na me ho kyerɛ bi na komodebe na me ka mo mfi me munya hu de betomo se we ye plane crash the next time no anye plane crash we be ye flat crash obetu akere wa adwene amame e wo comment section we din semo a Akwasi Nyarko abeka egun from emu o adwene kyere ene sei hwe bi comment section ho no ayi Penyah Block Media.